Ok, mislim, da smo tako že milijon ur into podcast. Bolj ali manj. Mogoče za konec. Jaz bi še samo nekaj. Kaj bi rad povedal, Gregi? Eno stvar še. Kaj, povej. Samo eno. Kaj je? Kaj bi rad Koliko je bilo fucking cool, Shangri-La, ko sta se fajtala za Weathermanom. Koliko je bilo legenda. Oh my god. Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier. Z največjim ultimate bossom so se fajtali. To je za 4 epizode trajalo in je bilo Eden od 4 ultimate bossov. 7 ultimate 7 bossov jih je. je. 7 jih imajo, 5 jih samo poznajo, 2 sta še full Taki unknown. unique bossi so, ki jih skoraj nikoli ne moreš. Ja, in so napadati, šli ja. fajtati in je bilo tak Ja, legenda. To je nek world progress 7%. Ok, naj razložim World koncept, pač progress, gre se like za VR game, jasno, ne? ne? VR ok. game, tako kot podobno kot Sword Art Online in dejansko pač on je dober v tej igri zaradi tega, ker je preigral full trash gameov, ki so imeli veliko bugov pa glitchov in podobno in ker je take game igral konstantno in bil fan teh iger, naj bi bil potem v gameu, ki je bolj mainstream, ki ga je začel igrati in ki ga igra 30 milijonov igralcev, boljši, ker razume te glitche in prej razume, you know, kar nima smisla. Logic that po eni doesn't make strani. sense, but Ja. okay. Ni pomembno, cool je, Ampak- dober fighter je, it Ja. just works. Ampak svet je pa pač tak, you know, RPG variant. Ja. Ne, So- vi ne veste niti sveta, ker v animeju niso pokazali, zdaj sem si mango kupil. Ne mi spoilat, Gregi. Enko dvojko mango sem kupil in med chapterji, ko se končajo, še dajo guide o igri. Jaz vem, kateri level je Lucrayon. I don't care. A ja? Pa kak je dolgo, to te znalike, kar je, to je okej, povedalo. okej. A to je prvi boss. Ja, Ali ko je on je potem višji level od tega Weathermana. 165 je. Zakaj si to rekel na glas? Ja, mogo sem. A ja, tako da te unique A ja, monsteri se imajo drugače tudi... to bi mogel zvedeti v mangi, right? Ja, to v mangi zveš, to A je ja, dejansko tako izveš tako v da mangi. te unique monsteri so potem rangirani. Ja, nimam pojma, kako so rangirani ali kakorkoli. Ne, ampak se pravi, so različne težavnosti. Sam ne vem, mislim, jaz bi... Čeprav- Jaz bi Ne, rekel, da je rekel, world ne. progress, Ja. ker to je ravno finta. To ni v animeju bilo pokazano, v mangi pa je bilo konec prvega chapterja, kaže ravno človeka, ki gleda v ta ekran, ki smo zdaj videli ekran, Ja. in je bilo world progress 0%. Jaz sem bil wow, kaj je to, nimam pojma. Pa prije ravno nova epizoda animeja in smo že 12% zdaj kar naenkrat. Čakaj, ni 7 bilo. Ne, 11 je bilo, pa je skočilo na Pa je 12. skočilo na 12, ja. Dude, šel sem rewatchat zadnjo epizodo, ker sem mogel Sem tudi, če je Likarion večji level, pač moraš vedeti, da tisti fight z Weathermanom je imel pač več stadijev, kjer so mogli delati različne tehnike, da so poživele, ne? Fore je, Ja. da ima tudi poseben restrain, da so sem znižal level na 50, ne? Ja, pa ful je bilo taki, pa moraš se naučiti skile, če ne bi vedela, kako staviti ja. onega insta-dev, ko je zavriskal, ne bi se zgodilo nič. Okay, torej, long story short, you have to watch. Ful je zakon, ful je bilo neverjetni fight in ful sta clashnala in je bila animacija, buaaah! Tako zabaven. Tak Perry je naredil, ki je tak golden CI, wow. To bo naslednji Amazing cosplay, animacija. glej. To bo naslednji cosplay. Ker so samo naki, Ja. to je to. Ja, Samo tako, daš si ptičjo masko glavo ima, gor. to je njegova maska, zato ker ne more imeti nobenega armorja. Ko se je prvič fajtal s tem Curse unique ima, ja. monsterjem, mu je dal krs in ne more nič ekvipati Ja. na svoje telo, Ja, tako da ima lahko ta samo eno enak skače, masko. tako da je In jaz sem happy ptičjo boy. glavo. Happy boy je. Okay, ni nak, še vedno Ma ima... boksarce, Ne okej. boks, pač pa kratke hlače. I guess. Zelo kratke He looks hlače. silly. He looks like that guy from Let Me Solo Her pri Elden Ringu, ki je bil Ja, točno tako. Oh, ja, it's funny. Ampak ja, zato ker naredi tako funny, komično osebo v... No, viš, tak on cool je osebo. let solo guy, je, dobesedno. Yes. On se, Basically. točno on je naredil vse, pravilno. To je to. Všeč mi je, ker na vsake tok časa imaš onen manga, the urge to make a naked guy with just a mask on. Ja. Kaj je bil že on? A ni bil en hentai kamen? Ja, Hentai Kamen, ja. In kaj je bil tako twisted? Ja. Twisted gate. Ja. So wrong. Zakaj so naredili fucking live action od tega? Pač I mean, Zakon je bilo. Ker je bilo, pon Sam se rabijo. un tipo je igralci Ace-ovega karakterja. It was... I just know it from like... A to je manga drugače ali? Mislim, da je shonen manga, ja. Aha, okej. In pa so- Jaz sem samo live action gledal. Ne vem, če so anime naredili, mislim, da je sam live action. Po mojem, Mislim, da je samo live action. Live action, ja. Anime. Ne vem, če je anime. Zgleda, kot da bi imel, but I'm not sure. Mogoče ima kakih hentai.
Mislim, da to je It is hkrati. hentai Ja. kamen. It is hentai kamen. Se to je hkrati slabost, pa hkrati prednost. Mogoče ga algoritem skril, zaradi tega, ker ima hentai v imenu. Možno. Maybe. Glej. Mislim, ampak to je I don't drugače tako hkrati slabost, ampak hkrati prednost teh japonskih live action serij pa filmov, da so full over the top, da znajo full over the top igrati, in običajno full over the top igrajo. To so ekstremni. Ja. Po drugi strani pa, ok, ja, prosti. Ne, jaz se spomnim, ko sem bila v osnovki, ko sem gledala Nodame Cantabile, ki je bil... Ja! A poznate? Oh my god, ja, Še ja. pa poznate ga. simfonični glasba. Nisem live let's go. actiona gledal drugač. Jaz sem Mislim, da je bilo to anime kar sem. popularno takrat gledati. Ja, it was the Pač, best. pa sem mango prebrala in dejansko so nekako v live actionu ojačili ta komični gag manga stil, ki ga je bilo manj v mangi, se mi zdi. Ja? In so ga tako bolj tako ojačili, da zgleda, da je tako gag anime, but it's Okay. gag, like Či drama. drama. Drama, ja, Ampak je bilo drama. tako full over Smešna the top. drama. Vem, da Chiaki senpai, ki je the main guy, Ja. je pa Goku Shufudo igral. Ok. The house, the way Ja, Yeah, the way husband. of the house. Ja, husband, kot za guy, je pa Res? tudi njega igral. But, as someone who is a big fan of Tsudaken and Suabe Junchi, and I love Tsudaken, Dilf. He's such a dilf. Ne, pa tudi tako, njegova faca je tako perfektna for tačan for Goku Shifudo in so naredili tako short film, ker dejansko voice actor je naredil za anime in so tudi njega uporabili za short film, kako bi lahko live action zgledal z njem, tako da ima isti glas in še faca ima bolj perfektno, kot je ta drug, To in my pogosto opinion. delajo, Ja. ker sem videl tudi za Kaiju number 8 so naredili tako 30-sekundni film, ko so Kaiju zanimirali tako awesome, da jaz po tem 30-sekundnem klipu sem delal cel cosplay, ker zgleda tako neverjetno. Je tako neverjetna animacija. Točno to si mi Ja, pokazal. ja, je to. Ne, ampak Ja.